Da li si zaista poljubio sa muškarcem? Tabloide je ove nedelje preplavila fotografija čiji glavni akter je bubnjar Radomir Raša Novaković, inače dečko pop pevačice Goce Tržan. Na prvi pogled deluje da ju je verenik prevario sa muškarcem. Poslušajte šta na to kaže moderna Goca. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Za razliku od svojih kolega koji dane provode na egzotičnim plažama dalekih zemalja, pevačica Goca Tržan svoje slobodno vreme koristi kako bi uživala u čarima planine Kopaonik. I to isključivo u ženskom društvu. Imamo devojački provod, nas 4 devojke smo došle, nisu mogli muškarci sa nama, a i nekako nekad je dobro malo se odvojiti od muškarca. Zanimalo nas je da li su razlog za odsustvo njenog dečka Raše Novakovića sa ovog zimovanja fotografije koje su se nedavno pojavile, a na kojima se mladi bubnjar ljubi sa nepoznatim muškarcem. Što je babi Milo, to je se snilo. Pa dobro, ja sam odavno rekla da sve što piše u nama novinama je istina, tako da uopšte neću da demantujem, niti hoću da polemišem na tu temu. Mi se svakako ludo zabavljamo i sa paparacima i sa novinama. Goca i Raša su se unapred dogovorili na koji način da nasamare paparace. Naravno se ne ljubi sa muškarcem, da se malo, da neko hoće malo da zagleda, video bi da drži ruku između usta, a pošto su nas paparaci jurili na snimanju nekog novogodišnjeg programa, onda smo bili u fazonu da im damo skandal, onako ne znam šta da piše. A ko je taj misteriozni mladić? Ma naš drugar iz Novog Sada. Goca je poznata... Ja sedim iza u kolima, ali taj su deo fotografije izrezali. Ne smeta joj što njenog dečka mnogi smatraju gej ikonom. Moj lepi prinče, moja lepa barabo. Ja ne, ali vidim da ga je gejevi smatraju gej ikonom i to mi je skroz okej. Ipak zamera što se i danas o homoseksualizmu govori sa podsmehom. Danas se ništa slobodnije ne priča o tome, danas je samo to sve svedeno na jedan apsurd i na jednu grotesknu meru i meni to malo smeta. S tobom ostajem, na sve pristajem, jer istog smo kroja. Popularna pevačica je nedavno objavila i numeru Tajno moja, koja je postigla veliki uspeh kod publike. Već se pesma zavrtela, pa ne znam ni da li da bacam pare, iskreno da vam kažem, na spot, ili da samo pustim da se pesma vrti sama po sebi. Goca će sa Lenom i kumama još nekoliko dana uživati na jednoj od naših najlepših planina. Gledalci, čao drugari, odoh da se skijam, a ometate me ozbiljno.